bukurumwari we ugiye vuba ariko wakoze ibyo wagombaga gukora bukurumwari we bukurumwari mbere yuko mbagezaho umwirondoro w'intwari Maître Bukuru Ntwari, ndabasaba zo tudasanzwe tumenyereye wenda ko mwahaguruke mwese kino gihe kigufi dufashe cyo kwibuka no kuzirikana uwo Maître Bukuru Ntwari wataganzwa yari we. Uvuye kutubwiriza yatubwiye ngo yamenye icyo Imana yamuremeye yamutumye ku isi agikora mu gihe cye aragisohoza agishoje Imana iramuhamagara. Uyu munota ducecetse twese ni uwo kuzirikana ibyo yakoze. Murakoze mwicare. Indangagaciro zarangaga ubuzima bwa Maître Bukuru Ntwari. Maître Bukuru Ntwari mu gihe cye haba mu muryango wa bugufi ndetse n'umuryango mukuru w'Abanyamurenge ku isi no mahanga, mu buryo bwihariye yaranzwe n'ibi bikurikira. Yari umunyamahoro menshi kandi yicisha bugufi. Iyo ni imwe mu ndangagaciro. Yari umunyambabazi nyinshi ku buryo yitaga umwana utuzina two kumushekerera. Abana bose yakundaga kubita amazina abashekerera kubera imbabazi. Yari umunyempuhwe nyinshi kandi akagira urukundo ruhebuje n'ubuntu bwinshi ku buryo yagabye n'inka nyinshi. Yari umuntu usabana n'abantu bose, haba bato ndetse n'abakuru. Yaranzwe no kurwanya akarengane no guharanira uburenganzira bwa muntu muri rusange n'Abanyamurenge ku buryo bw'umwihariko. Burya Maître Bukuru Ntwari ntabwo yavugiraga ubwoko bw'Abanyamurenge gusa, yavugiraga n'abapfaga muri Beni, shoke ko yari atarahagera. Abarenganaga bose yumvaga afite umutwaro yuko barenganurwa. Ubuzima bwa Maître Bukuru Ntwari bwaranzwe n'ubutwari butanga urugero n'ishaka ryinshi
nta kintu kirumurutira ubwoko bwe keretse ijuru. Yavuze ko nta kintu kimurutira ubwoko bwe usibye ijuru. Ibyo ni bike muzo twita indangagaciro. Amazina ye yitwaga Maître Bukuru Ntwari wa Ntaganzwa. Ise yitwaga Gategeko Simoni. Mama we yitwaga Nyirakarongi Uzia. Yavutse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 1964. Yashakanye n'umudamu witwa Nashimwe Lea. Yashatse mu mwaka wa 1984. Babyaye abana 8. Yarafite abuzukuru 3. Abamukomokaho n'abantu 11. Amashuri yize mu 1971 kugera mu 1977 yize amashuri abanza mu Gatanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu 1978 kugeza mu 1984 yize amashuri yisumbuye mu Gatanga, Institut Maendeleo de Katanga, akomereza mu Kagogo, ayasoreza mu Bijumbu. 1987 kugeza mu 1988 Maître Bukuru Ntwari yatangiye kaminuza i Lubumbashi, Université de Lubumbashi, mu ishami ry'amateka, Faculté d'Histoire. Mu 2008 kugeza mu 2013 Maître Bukuru Ntwari yatangiye kaminuza UNILAC aho ni mu Rwanda mu ishami ry'amategeko, Faculté de Droit. Iyo ni camake y'amashuri yize. Imirimo yakoze 1988 kugeza mu 1993 yari umwarimu mu gihugu cy'u Burundi. 1995 kugeza mu 1997 yari umucuruzi, yakoraga umwuga w'ubucuruzi mu Rwanda. 1998 yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Yakoreye ibinyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bikurikira. Yakoreye ikinyamakuru cyitwa Ukuri, yakoreye ikinyamakuru cyitwa Umuseso, yakoreye ikinyamakuru cyitwa Umurage, yakoreye ikinyamakuru cyitwa VOA, Voice of America. Nyuma yaje gushinga ikinyamakuru cye bwite cyitwa Ibiyaga Bigari. Mu 2013 kugeza mu 2014 yari umwavoka mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Mu 2016 kugeza mu 2021 yari umunyamakuru wigenga akaba n'umwanditsi w'ibitabo. Mu 2015 kugeza mu 2021 yatangiye ishirahamwe ridaharanira inyungu mu ndimi z'amahanga twita Action pour la Paix
la justice et le travail. Inyandiko n'ibitabo. Yanditse igitabo cyangwa se inyandiko ivuga ku mateka y'abanyamurenge, entre guillemets, abanyamurenge gutsinda intambara ya Simba Mulele yatangiye mu 1904 ikageza mu 1968. Yanditse igitabo twita le mystère de l'hécatombe infligée au Banyamulenge à Gatumba. Itsembatsemba n'isemba bwoko yakorewe ubwoko bwacu amahanga arebera mu Gatumba. Cyo gitabo yaracanditse byabaye mu 2004. Yanditse inyandiko zinyuranye zivuga hejuru y'akarengane gakorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubwo ni ububiko yasize. Ubuzima bwa Kristo yabatijwe mu mwaka w'1978 mu itorero rya Sepak muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yakomereje umurimo w'Imana muri Kadek aho yari umuririmbyi muri korali. Ubu yasengeraga mu itorero rya Assemblée de Dieu. Iyo ni incamake y'uwo Maître Bukuruntwari yari we, ariko reka nongere ijambo ritoya bigufi cyane kuri ubwoko buteraniye hano. Bavandimwe, twabuze isomero. Mu Gifaransa bavyita bibliothèque, mu Cyongereza bakabyita library. Bukuruntwari yari library. Bukuruntwari namenye mu Gatanga kuri Mbundamo kuri Sisima Ndere do Gatanga. Bukuruntwari simpamya ko yararusha abantu benshi kuvuga, ariko yararusha abantu benshi kwandika. Ibyo ndabizi. Yagiraga écriture, icyo twita kwandika neza, kuri hafi ya computer. Ariko icyo si cyo gikomeye. Content y'inkuru yiwe igikubiye mu nkuru yanditse cyari ukuri kandi kivuga. Twabuze umuntu ukomeye. Bukuruntwari yararusha abandi bose icyo twita precision. Yavuze ko intambara irimo yica urubozo abo tuvukana. Yatangiye na 5 ku itariki 7 z'ukwa 4 2017, umunsi wa 5. Iyo ni date iri figure, ni date iri souligné, ifite precision zose umuntu yifuza. Na 5 tariki 7 z'ukwa 4 2017. Tumaze imyaka 4 n'amezi 3 arengaho umunsi umwe ubwoko bwacu burimo kwicwa. Harabavuga ngo kwicwa kinyamaswa, ntabwo inyamaswa zirarindwa. Hari inyamaswa ukoraho ukajana mu rukiko, ibyo turabizi. Ariko Bukuruntwari nicazise yazize kubwira isi ukuri. Yitavye Imana ashakisha guca umukero ijwi ryumvikanisha
akarengane k'ubwoko bwacu, yari mu guca umukero kugira ngo icyo twita ibihugu za droit de veto, ibihugu bivuga ikumvikana, byumve akarengane dukorerwa na leta. Nasubiye mu myaka hariya nicaye numva ndatangaye, hashize imyaka 136 kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu Kongo yitwa Kongo, ubwa mbere yitwa Kongo, bashyiraho umugabane uvuga ngo aha ni Burundi, aha ni Conference de Berlin. Imyaka 136 uyu munsi abanyamurenge baracyari kubicwa ngo saba Kongomani. Hano nta muntu ufite iyo myaka, nabo twasize mu Rwanda ukifite, ariko turacazira, turashakisha kwitwa, turashakisha uburenganzira muri Kongo, tukicwa na leta ya Kongo. Imyaka 136 babandimwe, umukero yatangiye guca, dufatanye tuwusoze, twumvikanije ku isi yose aho bishoboka hose ico tuzira, ico turenganira, twumvikanishe ku isi yose. Ndasoreza ku bitekerezo, ndarangije. Nairobi dufite abantu benshi hano Nairobi, ingo zacu, ubwo ndashaka kuvuga abanyamurenge kuko ntabwo mbitsinda n'ubwoko buzwi, tiziri munsi y'5,000 hano Nairobi, 5,000. Abavandimwe bakiri muri gakondo, bapfira gakondo, bifuza ku gakondo ihoraho, ari ku gaciro kacu k'uyu munsi n'ejo hazaza. Hari icyo twakora kugira ngo bakomeze bazigame gakondo. Hari icyo twakora. Icyo twakora ni kimwe mu byinshi bitekerezo, ni ugukoresha ubushobozi bwacu. Muravuga ngo ese buri hehe? Burahari. Buri muryango wose duhaye amafaranga 500 gusa, amashiringi 500, twokusanya 25,000 z'amadolari. Buri muryango gusa umwe uduhaye amashiringi 500 gusa, twokusanya 25,000 z'amadolari. Ibyo bishobora gusunika iminsi y'abariya bakiri hariya, bakiri muri gakondo, ari ku gaciro kacu. Ni igitekerezo, imiryango izunamanwa gitekereza. Uko yiyongera niko ubushobozi bwa hariya bwiyongera. Bavandimwe, turarenganye, Imana turenganure, ariko dufatanye gutekereza kugira ngo ejo hacu heza tuhaharanire, kuko ni gakondo n'amagufwa ya Yosefu batubwiye ibyayo, turacariho. Muhaguruke dusoze, muhaguruke dusoze uyu mwanya. ngira ngo nubwo ntayisobanura icyo nashatse kuvuga mwacyumvishije. Umubyeyi wacu hirya yo kuvugira umunyamurenge, hirya yo kwitangira umunyamurenge, iwe yahaboneye ubugingo. Dutanze mpore ku bwoko bw'abanyamurenge,
mwihangane uzi agaciro ka bukuru mumbabare kumuvuga mu izina n'umuvyeyi ariko umunyamurenge waruza agaciro kiwe yihangane ntanze mpore ku muryango wewe wa bugufi haribo twebwe n'abandi ntanze mpore ku muryango mwihangane n'ibisanzwe ntanze mpore ku muryango w'abahavu ntanze mpore ku muryango w'abatwari ntanze mpore ku muryango w'abaseruke aho yarashatse twihangane ntanze mpore kuri ba nyirarume ntanze mpore ku muryango k'umunyamurenge wese twihangane kandi tugira ibyizero tugira ibyiringiro yuko tuzabona abandi bari kawe bazakora kawe nubwo batokora ibingana n'ibyo batokwitanga kuko yitanze hari abitanga bizigama ariko yitanze atizigama yakoreye kure y'umwanzi abona bidahagije agera kuza aravuga ati reka ngende nzamwegere yari umusirikare yari ofisiye yari caporal yapfuye nk'umusirikare uri muri advance bata nuko niko yapfuye tuzahora tumwibuka mzee ndamuvuga nk'umuvyeyi yari umuvyeyi wagiraga imbabazi nyinshi wakundaga abana bose uhereye kuri barumuna be uhereye kuri barumuna be nta muntu atitaga amazina yo gushekerera arabo turi kumwe hano barabizi ibyo mvuga ntabwo ari byo mpimba bose yagiraga amazina yabitaga kubashekera kubera urukundo n'imbabazi byagera kuri twebwe abana biwe donc abamwita papa oncle byari bicika twagiraga ntawagiraga izina ryiwe ejo ubundi niho numvishije mama kuba avuga ko yarinze kuja guhinduza amazina y'abana donc yari afite abantu 8 ariko basanze afite abantu 12 kubera amazina agenda bita agasanga umwana umwe yamwise amazina ka 3 y'amazina 3 akabamo abantu 3 ora no umuntu umwe wenda yise amazina yose izo zari cerekana imbabazi yagiraga aho ndamuvuze nk'umuvyeyi inshingano z'umuvyeyi yarazikoze pe yarazikoze niyo mpamvu turiho iyo atabikora ntituba turiho murashaka ikindi kimenyetso ikimenyetso ni jewe yuko mpari nuko yabikoze iby'umuvyeyi nitwe tubizi kubarusha nta n'impamvu yo kubibabwira twe turabizi nk'abana biwe reka tubabwire ibyo ngo batari muzi ahubwo sibyo byiza umuvyeyi wacu yari intwari kuko nayo babwiye yaguye ku rugamba yitanze atizigama yagiraga ubwoba bw'umubiri ariko ntiyagize ubwoba bwo kwitangira ubwoko ntiyagize ubwoba bwo gutinya wo kuvugira ubwoko iyi niyo mpamvu tumwita ko yapfuye nk'intwari binagoye muri kino gihe kuzabona abagabo nk'abariya simuvuze kubera ko ari data oya muvuze ku bijanye n'ibyo yakoze biragoye muri kino gihe kuzabona uzabikora umuvyeyi wacu yari intwari kandi ndizera ko ijuru ryamwakiriye kuko ijuru ni iry'intwari mu ijuru nta bigwari bizajayo nimbura ikigwari uri hano tuzoja mu ijuru intwari ni iz'ijuru ijuru ni iry'intwari mureke dukore imirimo y'ubutwari kugira ngo tuzaje mu ijuru iryo naryo rivuyeho ko ndagira ngo nihute kubera umwanya kugira ngo tuze guhereza n'abandi ubu mvarushe mwicare nta kibazo ndacavuga ku bijyanye n'ubukirisitu yari umukirisitu tumubushiga yabatirijwe aje no kurangiza yakaza ahura n'umubabahuye wese akamubwira ngo namubabarire
uwo bahuye wese akababwira ngo namubabarire. Ndarango byinshi mwarabyumvishije mu byatambutse uburyo babutangaga ubuhamya. Yarinze ageza ku munsi wa nyuma hayitunganya. Hari witunganya akajya kwitunganya ku bapasiteri, ariko ntiyatoraga pasiteri oya, buri muntu yari pasiteri kuri we. Yarangije nk'umukirisitu kandi nta gushidikanya ari mu ijuru. Nimba ijuru rihaba, nimba rihaba ari rimwe. Hari ibyo dushaka kubasaba nk'umuryango yasize, numvise mwatangiye no kubikomozaho. Turabasaba kutuba bugufi, turi mu bihe bigoye. Mutube hafi cyane nk'abana bwite yasize. Njewe kubatanze ndi umwana w'ubutoto, nije fura yabo. Nababaye yuko yagiye atabonye abuzukuru, twari dutangiye kubyara tubita amazina ya base kugira ngo turebe ko twabagarura. Umwana wanje w'imfura naramubyaye mu izina rya sekuruza, ariyo rya sogokuru, ariyo rya gategeko. Ubu yarasigaye ampamagara akambaza ngo se papa wanje yabyutse ate, papa wanje ameze ate. Rero impamvu narayikoze niyo kugira ngo kwihebura birangire, bamenye ko ise ari hari ikicibukwa, ariko ijambo ry'uko yagiye atababona, ariko ijuru rirahari tuzamusanga azababona ubudatandukanye. Rero icyo nari mbasabye ni ukubaba bugufi abo bana, mukabagira inama izo umubyeyi yababwiraga, mukabarinda icyabababaza, kuko nawe atifujije icyabababaza mwebwe. Ndavuga umunyamurenge wese ahari wari uzi akamaro ka bukuru. Bitangaje ko hari abahari batari babizi, batari bazi akamaro ke, barahari, ariko abo mbwira n'abari bakazi. Abana muzabaye bugufi mukagira Imana, kandi mutabikora Imana izayibabaza, kuko iwe ntacyo izamubaza ku kijyanye n'umunyamurenge. Yaragikoze, kandi uwo yagikoreraga n'uriho none, n'uwabayeho, n'uzaza. Abo nibo umuzeyi wacu yakoreraga. Ikindi turabasaba kuzarwanya ibyo yangaga ikinyoma, yangaga umuntu wesha, yangaga umuntu urenganya undi, yangaga n'ibigwari nkuko nabibabwiye, kuko iteka intwari yanga ibigwari. Rero mureke tubiharanire. Igikurikiyeho ndavuga ku rupfu rwiwe. Umuzeyi wacu akimara gupfa, hari inkuru nyinshi zacicikanye kuri ibi baha bakora, ari nabyo ngira ngo nababwire abo baha babikora, ntimukaze mukoresha umwuga cyangwa se impano yabahaye uko bidakwiriye. Nuko byabaye dusa n'abatakigira amaboko, ariko wenda ababikoze twari kuzayibabaza impamvu yabyo. Umubyeyi wacu akimara kurangiza
bazanye inkuru nyinshi z'ibinyoma z'ibitutsi. ndango mwabuze ko nabyise ko byari ibinyoma, byari n'ibitutsi. Ababyemera mukomeze mubyemere, okay, ntawe mpatira kuzemera no kubihakana, ubwo buri muntu afite uko yabyakiriye. Umubyeyi wacu yarishwe, abamwishe nta bandi n'abanzi duhanganye nabo. Ese ntimubaza abazi duhanganye nabo? Ano, abo nibo bamwishe. Nta mpamvu yo kubavuga mu mazina, nta nabwo yigeze abavuga mu mazina. Abo yavuze mu mazina ni bakeya, ariko duhanganye ni benshi. Ari nabo babi. Ubundi ku bantu babanye n'abasoda nibo bazavuga ngo aduyi wa ndani niwe zuba mubi kuruta ujye ugaragara. Ujye ugaragara iyo umaze kumenya uzumenya aho murasa, ariko utagaragara aragoye. Ubwo niwo mubi rero. Umusaza yaguye ku rugamba, ari rwose yaguyeho, ari rwose kuru yaguyeho, ari narwo natwe twifuza kuzagwaho. Ndibuka nkiri mutoya, masengesho make nagiraga, nasenze Imana ndayisaba ngo mureke mbibabwire, ntabwo bimaze kubibabwira ariko reka mbibabwire, kuko ndabona isa nkaho ari iyo nzira yacu. Imana ishimwe. Gupfa nk'intwari ni byiza, muzabiharanire. Narasenze Imana ndayibwira ngo Mana uzambabarire sinkagwe mu gihugu c'abashitsi, kandi nzi ko bizaba, sinza numva ko nzogwa mu kindi gihugu kitari cacu. Nsenga Imana ndayibwira ngo Mana sinzishwe n'amaboko y'undi muntu wafate ngo anice oya, bazanda sinzishwe n'isasu. Kandi ndizera ko bizaba, nzi ko Imana yarumvishe ko mu byo nayisabye hari ibimenyetso bimwe maze kubona muri ibyo ngibyo. Icyatumye ndirimba ya ndirimbo, hari ahantu ejo bundi nasengeye barayiririmba, bayiririmbye ntekereza ku mubyeyi wacu cyane, bituma mvuga ngo uyu munsi nzongera nyiririmbe. Nibwo natekereje agaciro kiwe, nibwo natekereje ku gaciro yahaye ubwoko bw'Abanyamurenge. Daniyeli icyatumye atarangiza atabona biriya bijigo by'intare ngo abone ko bimugirira nabi, nuko yarazi agaciro k'uwariwe k'ubukristo bwiwe. N'umubyeyi wacu impamvu atarangiza atabonaga biriya byose nk'ibyo bamaze kuvuga hano atatinyaga, nuko yarazi icyo yazaharanira. Igicongeyeho ndagira mvuge ku majambo ko ndihuta kugira ngo duhereze abandi umwanya, nari kuvuga cyane. Ndagira mvuge ku magambo umubyeyi wacu yarasigaye akunda muri kino gihe. Ijambo rimwe yaravuze ati nta kimurutira kwitwa umunyamurenge uretse ijuru. Yaza asa n'uwawe urirangiza deja, yarasa n'ugeze ku irembo ryayo, yabonye ko nta kindi cyari murutira uretse ubunyamurenge. Ikindi yaravuze ngo nta wundi ufite igihombo mu kurengana kwacu uretse twebwe twenyine, nitwe dufite igihombo. Kandi naje gusanga ari natwe dufite igisubizo, nuko atabitubwiye ariko nitwe dufite n'igisubizo cyo kwikenura icyo gihombo. Icyo gisubizo nta kindi nuko twaje kubikemura. Rero reka nshimira abantu, ndashimira umunyamurenge wese ku isi yose ahari. Kuva umubyeyi wacu akimara kwitaba Imana, mwaradutabaye, mwarakoze. Imana ibaha umugisha, mwaritabaye, muzatabare n'abandi b'intwari nk'uyu mubyeyi. Imana ibaha umugisha. Ndashimira abashumba, ndashimira abayobozi bacu
ba mutualite y'isi yose, simvuga abahano gusa, ndavuga abahano, mvuga n'abahandi kuko nabo wenda ko baradukurikira. Turabashimira kuzo mwakoze byose, Imana izabahera umugisha kandi ntibigarukira hamwe, muzakomeze. Ahasigaye umubyeyi wacu tumusabira uko ridashira, Imana imwakire mu bayo.